Ni gitu nang amen ngono start kina. Iya, kok salah juga. Oke. Ni bulan binakan na biokani ni sema tiku mai na kabinakan ni kuah menota bangau ni warung tiku mikina ni bula binaka. Kani marau ni tiku ngondo nonda marama bulan dokai saya masar cengko komena siti totoka me na woli ko keviti na tahu ni totoka o lambasa. Wakambula sar cukup bikin menikah na saya mati ko may lambasa ay na tigi ngonongko na nomni barong ti kumbia kamay sa uchung ko na diwa ay na rosang wul ko na miniti na matakalilay ni singa bakarombuka ni katul sa nga wulo ni singa ni wulo September. Kani maraw ni siya mchukumingon ni na naivalu marama ni rewa ka dona ulu tanga bina kiro na bitang kina kabini kuah sa mata kani kuah na ulu tanga ni tikang bulan-bula kena ulu tanga ni ngalo bengara biti koko na dona tambane ni ngalo kasali tika butak ngoko may bonolip en bonua may lambasa na bia pamatak ngoko na bunang walikina en bese bonolep sa ngole mbekani sabu-sabu orto sa ngol talchukani tabuni yang kona bitalan noa kerona adakaba ni kuah bambul sar chukan bikem ni to kusar nakabakalibu na nomoni bakarorong mai na sigbinakan di kuang ko sambong iti ko ni singa lotulebu go chaman au chukan ni na tahu ni Frankfurt mai chamani kakero siamo sar chungo kilambasa mai bono lebu ki buana marama ni rewa go o nina na ibal me makangala keni bakarau ndana ronga tamande dona ser mendana ronga tabata me tekubuta katiko nonda betala noa en singa binaka ni kuah ni bula ni sambula binaka ko ya kani marau ni siamo tiku mingona nonda marama bulangi maramo so ya sile ko na nona ngone ni comment me bitalo notu ena ulu tangan bimbingo na ronga da mandana certa to kon ko me bertona fijenti nak Bangkano
sa rong binakan tina na seronggo and the marotaka ni and the semati kuberto na Fijian Teachers Association masta masi tamani sau dona turanga kilelewu na buturara ni langa seri kena wala seri baka mbula sari tiko na bubal na tamani sau na sigo binakan ni kuena nontarongo tiko na ndo mondra na gas ni buli ni biba karotaki ni korbuli bakarotaki melotoka en non ralanga tiko na seroya en buku ni sana bakaturang oreo da marotakan tiko na nonta marama bulan dokai o nina na ibalu siamo sartingo ko melambasa ka kerona bitan lo tiko ni ko na ulutanga ni nona bengarabi tiko na tampana ningalo ando na ulutanga kero vi wasi chukin na marama biokani na nona mai bai tebi tiko ko na tampana ningalo bira nangone kalau ko tal chunga kina ulutang ni tiko bulan kena ngandre bimenda pakai ngata kana nonda be wudi wai na be barabi me pakai niobiti wabu kita tu na was tu tokongo na was na was pasifika kena nonda be uli ni benua na eni ano biti lebu kena ano no lebu tu kena be wudi wai lebu kaya na ulutan kero na baite bichukini ni kuwa ena buku ni biba kaya langanga taki ni kena baka ngata kena wai ena ngoni salan tondonu kabarbata uli talanga na lubenda nang galo ya da baka bula mata ko bena nonta marama bulani bula bina ka marama kai ni na naivalu keranga ni unmute talanga ngoek Isambula vinak marama bunuai. Dr. Terisi totoka na nomini ngangandri mentoro mai vitala no na ulutanga ningaloi goendo na kale le bubikenda na ituke inda sena tunikila na kenayanga kanira raba lebe au ni ondori da me pakandora vital no iliu ni bungana no na sama botu nanduru sabu de tu na yaba sabu de tu na nanda gangaluira sangai mai dakatu na tombai ndona ka menda baka sama takana ituki na we bole ka sartunga ngo weekenda wabu kiti kenda tungo na we nda obiti na yanu yanu kesanga na pool ndala ko iwai mendale ngalo beto ko ndona how shall I say it na ko kana source of health weekenda na tamata au bakan dina takam belatani abakan bulana lubengoi yan dona ka kau tikito baka vetamani me kito tora nang kito nanggal au mani ba koko taki usara mo kilasa rata pa nayangan ninggal bale yato sara mo lay coach lay form taka sara kina dono club nangona kito tiko kina pa nalamani kamba ni matay balu matay miyada may ninito club na RFMF Seals nunggu biana kata mera tumberi nangone ratiko ilo maniki abanile bonga ningoni toke mera kila ava nanggal mai tau ya bukina na nito club ilo maniki abani matebal nito metiko boli pana officers quarters isupa Naka lep sarakai klan ne ulu tangang go lep sarabang politik mengo setelah ngana turang marama we kamuni rabang politik mengo ratali tang pak lep no mo bingarabi ya to manda di sember ni dor nang ole na ulu tangan ni bitalan no kera mandangan yo ba madal tikim ni weekend na no muni koro ni basu kena bononya susumeken na bale buguni wai au nangone ngani reolam ni kor nunggu ya busa matanggali ya busa wasu au wasu i beratu dina benua berto na turangan ratu turangan lewena norto yani no naingani wawa tisare na tia saw olo ngamen ulti wili lai au baka bina bele ni awasusu isuba kita ungai mani na tukangu turanga bunyuai ngai tuku na bana tamangu wada monde leitiku manda mai na koro kita ungai mani leitiku mai na koro irewa nangaunea na tiku mai na koro endona ka lasa vike mami mbele tani ki mami bondo wanga mai ki mami nge me bondo na school bus me ki mami ngole i korni buli
Na ngone ya sa obombo to sa sendra bakila na ngone na ngone go. Na ngone kita uli sumekin na buli endara mitunga na uniform kita uri kay way. Gondo na kalasa. Kaning kita biki mami mbeleta endona kabina kabana tukang guna ngone abana turang tamangwe na tukuno ko ya ndole tiko manda mai na kor ngai soli biki to ndona pamlen. Kita ngai tiko mekina ra tiko kina ira na buli Maras buli Saint Joseph era wa fam tal tu ngai to ungor to na family na kado kima mile neighbors tu na ni mami nguni sala na wai na besinga sangai kanila sabi kito ni endona kai ela sabi kito kai rere pa ki bona sona matabuban. Awas yang nirai daya cha kito sangai mani pai tu kata tali suba tam mani lesar na turang tamang ko me non le buli uti kami Singapore me kito lesar inandi airport tak ko na civil aviation kito maliti ko nandi airport lis tala mo suba o china nunggu buli au mai tambana ni liba may buli ta sarwa tunga wa foundation aunge manira ni I was more of a practical person than sitting in the classroom o sange mani wakasamta siang o yo ndo biana kata tunga mo da electrical engineering o sange mani to na lesson ya na devan tu ya na FIT sa FNU chungo right ultimate nungu buli uta na civil aviation. Belum ditatak na civil aviation, lebutan na buli baka aviation kita umeda kaban ngutik ngai loma. O tia ulesi no sori. Nunggu mata bu bale satu ki mai kito saba boli bale ki roba bioti ni lo toka kito manito ki ino sori. Toki suba bana kia beri mati bali suba bana officers quarters. O ditatak na airport ino sori. O comparing no sori airport and Nandi airport is too big. And going to Nosori was such a small airport. Saya ni lebu na karamba lebu expose kina. Au sange mani nanu mamo sa vangara buli taleni tumba. Au mani apply tu mo la kosari America belete ni associate membership on engineering institute mai America na ASHRAE. Ngai tu bukan toni na 2010. Only 3.5 years to lubi mamani ang baki Amerika. Nunggu tiko mai ke ala ko bata taltungan nunggu daw attached to kiyo but kiran American coaches. American coaches. Ngay but my thought went along the line ni sangani todo ko na tamatar ni may turunangalo mera competitive in swimming. Right. Au sange manila ko tiko nanguni sala kumbo men introduced taki wana way walk of life. Me bakan ngo mazalata kana ngono baso kila bana katulun lupengu. E bitunga na yawo solipo amembula. Au asanga nikila na taba ebuna. Sange man kita untabe bat kina bunwa ndabe chuko na torong tamango esang. Sartongi tiko na via mo leba vengo. Boleh tak kira kaya laku may view on the news o sarang dito rani dimbatio nga na boleh kita undang chicken. Aunque eavesdrop, aunque romo ni pango on the natura under buniway. When she comes out of this, when she grows up, she has to start swimming. Kuna talena nona kona buniway yuli usagit kuno kwa. If she makes it. Au sange mani mai Ndabesa ni ndabandaban ni lubengo sange imasu. Sange kira turang. If you have a purpose for this child, then make her live. She's now 21 years old. Sa totoo ba ko? At 11 years old, nangwani ko sa tekabu lako ene bana be maten tueso. Mesa tekabu lako bana competitive swimming. Weekend na viokan inda bakarorong chiko na o ira nando tau vivenguava. Gona ngito merengito taka. Ma venguava na kena iwali me kauna ngone me le vengu iwai.
Indona kaya da kabanangalo, indona kaya da kabanangalo be bana ngonda matanga na tamatai. Tēnā sa. Oko e ndut kuntigo, it's a good all around activity. Oko e me baka ndona puno sa koko tikina da kanaka. Ongi bakela ni sale uti menideu. Baletana da no mulang capacity lila. But swimming enlarges that lung capacity. Ke palembala na te busa ndona ka tikini yang bimbi me yaba lati Oko ndora tikini yang bimbi io sangani yaba lata na surface sports. Yaba lata na gal. Right. Tēnā sa. Yana kabachiku na kada kabanangalo. Gaitoro tiko bimbi ni nangalo is not only for competitive as a competitive sport, it is also for health. Ongai nangona satu muda kiti kumeki norto nungone sana talenda mengito umpitir to norto ka vorto gito orto ngalo na. Ngalo ke. Iya, na nong umpitir to nangone nangalo. Ambori te tale sona bubale toke se sona ngoni toke era baita vital nangalo na ngono orto se tumba tak kumeki na lubem. Na lomani kiamba ni matai balu. Sarange me kilan nangone patike na tamana tina. Ni nangalo endona swimming federation and na Fiji swimming endona federation la kweni kina na oira na bena kata mera competitive swimmers. Usange introduce takabir sarange yao mai nangoni bi. Merange kila ningalo ngo endona competition. Endona ka lele burasena tunira kila. It's a competition sini tiko nga nangalo wana pool. Tiko talanga nangalo neta na open water swim. And nangalo iwaitui. And it's an open water swim. It's a competition. Lako talanga internationally. Kila itanga iburburtan. Go endona ka ausange mani wakasama ni nangalo endona ka tiko nga suba ya sasabara. Se sena vakadua ni introduce taki imado watambua da konrobe. Ndona kau tali taka ya na nungu sare ni sale te kuuna no mo malele mele dola na swimming club bono lipo ya obesuko tali muri ndona point vina ka ditukuna ya kai na no mo ba matal taka mai ni it's a competitive sport na ke bakasamtaka eviti levu na ngona baka solikede na malele na londa na gitu levu baka na rakabi na rangito rakabi saumi na gito vedange na bimba tagal gito leso ia nang kalo baka siya tubi kan doktor baka bimbi ando man no ba madal na tikina moto mano may na kausare nang bina kabali ando na taro bina kani taro nga marama bunuay nangalo oko endo na kay mendapa kaya rangi teki kaya ngenda duro to become a competitive swimmer. It's an expensive sport. Right. Endona nangito osoma na kani duru mongele ngito. Na rakabi na netball o toro na polo orani ba shorts tunga t-shirt ongito. Nangalo osoma mandano mu duru mola ko na pool mongele tereni. Osoma no mu fee in a club mongai coach taki. It's a very technical sport. The coach has to be there 2 hours in the program 2 hours in the morning, 2 hours in the evening. Yeah. But kumena ni to ndo tire ni ba vitina ni nangon to tumbuta kemeki nangon. Or to katala or to baisulungar to katala we sanipur o di ba to kurbuli. O buliana goggles, o buliana isuluningalo, o soma na no miduruduru lomni pool, o soma na no mu club fee, which is a coach's fee. It's an expensive sport. Sa chikutala na kena budget. Mongai rawani o lewena, but induna ka ureza. Kebaka o kimani o manda
eu as a coach. O sabi baka tabuli ditingo. Dona kana levo ni matabu wale to kera tingo. Rataro tiko mai. Bita na kene sau. Bita na kila chiko ni somelevo. O sanga itu kuna bir. Raman tani ubaka buli dir na lubi mani. Komanda ni kawita kana ilavu. Ngona nungu vena kata mera torna itu ke nangalo as a sport that we Fijians can also participate in. Din sarga itu la talent. The It's talent natural is natural talent. Iya. It's a natural talent, but it has not been taken to that extent. Koya nakaumiri vengoi lambasa. Au viva katabuli di chungoi lambasa, ndona matubu balen gorton dunu. Matubu balen dunu, orto ngoni buli. Din. Ndona kai viva katabuli di nangalo, mo vengu, go bakango ndorunduri chiko, ndorubitalo chiko, ndoro vengu chiko. When I'm inside the water, I'm also breathing. But I'm blowing bubbles and I come out on the surface. Oh, breathing. I breathe out when my face is in the water. I breathe in when my face comes out of the water. Na kakere vagabuli na coach wanandona ungalo and how they do it to become faster. Yo veirto na ngoningo o bitirto nga o babuli na birto na technique how to slice themselves in the water and breathe. To sangan ni veng orto sa di sanando. O ir na ngoningo ka. O kim mundar bitabuli na ngalo. Kaiman dona time minimum time endo e ado I wanna 50-meter pool 30 seconds. But these kids, I realized they can stay underwater for 15 minutes. Oh. It was mind blowing. Wow. Sa totokan din. Mind blowing. O sangere o sabango ka kango mesa tokin mai na Northern Division nangal. Mesa rami kilama da isa nango nangal. Sela nango nge miterayo tiko ngo na nongu koro mai rewa. Nikito tiko na udiwai. O sana numa tiko melita kamandanga don swimming. Kaya kami nali introduce ngalo ni tikumpulong bula beira. Dona session ngalo singo ngalo manda. Au mai tau ra bakalili ke ka sona ortoli bidana bunuai. Merto ngalo. Orto nduri merto senga sarangani kila nan binakani non orto ngabanga. Non orto iveli. To sa taleta. Nirto torch kumandanga na board. Orto ngalo. Na yapa bala ni tolon orto na yapa bala ni ankle lan timbin orto. Orto nge nduri mange tunorto. Kem dau. Maka to ka bachungo na visi na tombale to ya domai sa mo stalan turundo to. Dirasa. Na norto puli lambasan go endo tombale sombunga satu na pool. Ang gitu virtu beke I'm a swim coach. This is our gold mine. It's so close to you. Sa totoo ka sarang. Dotan lang utaro kay. Nadabong ibang gitu ke muni ngole ni bonole. Nanungu abaka taro to na Fiji swimming or to amezaka awareness. I think 2019 nango na semberke na COVID 2019. Au sanga itaro lesutale. Vertu. Na awareness ya ndona follow up sanga itu kunini sena. Au sanga itu kun sabi naka. Iyo ndora kana viva ungeti ni turanga. Na viva ungeti ni kalo. Na buna ekoti kenda tukina. Au sanga ivango ko yau. Au sabi na katamuna kota nangalo Northern Division. Baleta ndora kame ya na ngono wotiki na COVID. Kita ndo ungalo chuko na Northern Club. Na Northern Club chuko ngaki na ndonga na swim club ndo ungalo chuko ikia. Maya na COVID may bakatara na Northern Club may sandonga na club ngalo na Northern Club. Beto na view society ni tamatay. Sangay mani cancel tayo kinungu club. Sa mani sana chuko niyo coach na mbaki kevengo. O sa baka nungu swimming coaching lessons nga nungu there are levels
of coaching make mami zakava, make him tolo da kine mami coaching levels au sa mani nanu mo sa buli mandanga au sang na kau sang kita ka na demand I loto kaya sa sabara sa tu sangai dak o ira endona ka tiko na coaching mo kila na bakatabulida na teknik ningalo merani kunima bona yango no eva there's 4 different strokes na breast na freestyle na backstroke na breaststroke na butterfly so nungu kimami bi bakatabulidi le mabona yango yo sange manindo bulida na yango da be baka ngata kivana nangaloka ke baka zakandonu na kena bakatabulidi nangone na sinmobo ga indo tale na karto visuritiki na fasanok na development coaching na development coaching ko abituriki na introduce na development coaching ko tale mawanga may nungu strength and conditioning coach lomaya o navava wanibuka dono buli vinaka beleta nangalo esenga ni nangalo tinga you become better. You need to strengthen muscles meron yo kita takakena na resistance lo maniway kona strength and conditioning ya ko bukia bakale no kila mo apply takaber na nung galo sa te kabutu so nangone nangalo manabe club sa la to nangalo au si sangani kawita kana karata ka au si ada tukumana 45 minutes nung strength and conditioning ira mera la ko ilomni wa sarva kila na nonra capability ilomni way becomes better but sangani o kotut nung yang ngomong bumelingal because you're going to go through resistance kiro bibu sakiki na kita wani bukan tanong na o nada nangono chavi kimani takabani men presentation o sanga itu kuna be ira nangono presenta kina nangu presentation because it came from every sport ko kimani atiko kana vulingo I fast no o sanga itu kuna ni swimming complements every other sport complements rugby complements netball complements soccer, aunque tu ne ver na soccer players quando meter in tequila. Swimming kicks the most, not soccer players. Addirittura questo tocca pa coach. Nindo rede matangala to le tim ni piti, ni ochi menon rangito, erando le chinke na pool, na buno na non ramasel so there's a science behind it. Pamadal madikin. Okay, and dona tarubinaka. O mitur to na timinia sa na mbak sauchi. Mertungalo. Dona kai tu kuna bion dona darbo. Aunque kila tungo ni nangalo en dona kaya nga aunque tu nubi tu kuna bion dava iko bakila. Itu kuna ko yo ndo vumu o ko lock. Do lock na scrum. Nangono la ko kina scrum onduri ondur tale rota ni vida na sekunde que não dona minute mo gain conscious mo gain taka nungu conscious and stamina mo rota no didi au sega ni rangi na kavaya mo mundur nga mo sa eba balsar mundur au ngeit ko ne be ko ba ta bango ngeit ko no ko au dumu na singi au ndur nga ngei Batanangalo Blatanangalo indona kaida kavakla. It keeps your heart rate up, but takes some of the impact stress of your body. And builds endurance, na muscle strength, no cardiovascular fitness, helps you maintain a healthy weight, no more healthy heart and lungs. But no more lung capacity, evatingo. Nangoni kongalo kineli. More energy resource chikukina. Na oxygen. Ngaitu kuno kina na 50-meter dash. Kimi sana kila no mani buno ningalo 50-meter pool Yeah. And tola 50-meter sprint ilo mani way ngaitu kuno is equivalent to 200-meter run on the track. Gai bosa da ke mo nada. Ngaitu kuno mo kwa. No.
It's equivalent to 400 meters. Wow. And ali masalah berarti ni onggalo tiko, you are swimming through resistance. Sangue e dona na kaya quando vou mandar o descobrir na ngone, na ngona miti ko onggalo kina. Okay, biki kuni na ngone bo, we are all human beings. We're gonna try and play a sport that will make us like a fish. And I need all your focus and concentration. Ni naika bango na ngone ngalo kina lo mniwa, Your bango na ngonika. It's flat. So when you swim, Yes, you will need to streamline to cater your body into that medium. Na waye, me baka tolo teki kuna mungalo. Levo ngito ni baka sama discipline tak na ngone, you manage your time, endona kaya umairi de birto ngone, na ngono tondo sirit kinandona birthday, bertori dan berto time. Satu na friends, you can sleep over. Yo, bikito ndo tambo to kana sleep over. Bento ni kito terin tala mata kalilay. Get to. I think we have to train again in the morning. It's Discipline. just self-discipline. Yes. Na nguna ramay ngalo kinantangiri ta nondra program takira, the importance of the sport in their personal life. Ndona philosophy ni nungu club na character first. Character first. They come with a good character. It'll make the coach's job easy. Koya kona kando emphasize tara chikubira. Nyo wakabina katakango, it just transfers into the classroom. Dona turanga tala no tarbiya una lupe na sindo tali takana mets. Tanindo tali takana mets. Ngero mengalo roba bitari roba binganin. Mengalo chiko. Ndona singa sandambe kwesa. Tuno kwa nalupe. Dona mone sa fail tu ngana mets. Sa sintali takasana na vika. Dona mengalo tiko ko. Excel na vika. First nona kalasi. Competitive in the classroom. Right. And one So, bisa mati cukup na biyo kanya, Main physical activity din karo, it comes back into the classroom. Sa totokan din. But you are pushing oxygen to parts of the body that cannot go up on itself. Wow. Your cardio is making oxygen go right to other parts of the body. And the brain is working. The brain is getting the oxygen it wants. Man. Really mata ya. Kinda na itu ke menda sala ko baka yaw menda tobole menda ngalo. Ke baka nda tiko esa ni udi wenda lingalo. Ento nga naka blow bubbles bubu na nungay ni tiko iway na matamu. Laka ka may vengo. Binaka kina na nomoy vengo. Sanga ninda lay nunu tunga. Sanga ninda lay nunu. Go binakakina na uto, binakakina na nomulang kipesti, nomu ivengo kipaka tamatando vingo wava. Gendo na kaurida na rola ko may na Chiefs Beka Vatikina Hurricane. I don't know whether it was 2017, I think, or 18. Ronga Somata na Aquatic Center. Santiano. Baleta na rabo. Nanrangita ng galo. These rugby players swim. They don't only train and play rugby, they swim. We are not aware. These people won't tell us their secret, but they swim. Yeah. So this is it. Kena vitan no seranga saya tong go di kota kai sa totokan din na kami wase di ko na kena yang ananggal. Yang ananggal. Ele lebra sanga to nikila. Endo na daro bongo. Sanga ni bare te ko na bana cooks. Angele buli rato na bula. Edigi bana 10.02 seconds na 100 meters. Gai sanga ni bana cooks. O sanga ni kila habas vira ching bela ko kina bana cooks. Onge metarin ko iki. Itu kuno. Au sini bambo tanunggung gitu ya. Sangalo tiko sanga itu kuno dia wotinana. Nangoni go rindau vi. Sama itu boleh tinggo nangalo.
Satung sarang ko bitinan nanggalo na nung gitu. I believe I will find more here in Bonolevu. Weekend na tiko ya sani udiwaye, o sani waitua. Yeah. Lala ko ni mendalengalo. Davi baka tabuli dia ni nangalo. Dora kana lebri tamata sara lugu tumbo mbetara sinikilati kuna safety ni wai. Kona when bubbles come up and breathe. Bubbles come up and breathe. Bubbles to regain your strength, come up and breathe. Sinyo la kusungu sa wale ongelingu wai mai. Go babuna na lugu. Water is very important. Di nasaranga kanjira todo ko wasukartal na pointo dito kunilyo yakay na dingoda o baka samtaksara na lubengo do robo do dingoda ni sakalila ya sudunga may Wellington gay ambaki intu ambaki rua santo ko chuka balimbula mele mbiubana nebulize iyo nangona kito sato kita kemikine yo kalandi gay ndo na nito bunuwa gay tukuni bikirao gay tukuno kwa na nomudorobo biti ko mengito itumba ya oya na nonggurai bakatina klanga di sala di pulang bata o kasaro yaw isa sampai tempat tatu manda mega imbiutal ngono ko bili ditumba sangay do ngono sangay bakato boleh o sangay bita na baba o sangay biti ko mengito bita ngay na polo itumba ranga tiko marapakai gale buli ame kalasin tua sa siya kanilo ribuan na denguan. Ya. Ang bito ko tsaka may gitu tsaka sa uting nga may na denguan. Kinto na kilan, the most decorated Olympian in the world, o Michael Phelps. Mura doon tamata ngonendo tukuntube ko ni he's good for nothing, may birno nagas ni bul. Ronga na nga na rondongal. Ronga itu kuno bichina, nagas ni bul maram chinanda. Iko na ngonengo. Sangga itu kuno ronanga he has to go out and swim. All that energy has to be taken into the pool. Sambi lila kaningon, but he's one of the world's most decorated Olympian. Yes. He's the most decorated Olympian. Most decorated Olympian. Yes. Kilam ko bakandor vital nota kaya. When you have a breath of life, you have a purpose on this earth. On the purpose. I just believe my purpose on earth was to go in and do swimming because I was not going to be only competitive. I was going to share it for health purposes. Gain dona kau nguch ko may lotoka na beto na lubeng ko ngonto ichiko Unifiji. Range muri ko mengo irna interns my Unifiji. Sarakere meramingalo. Bletelele bubira will be sent out to the interiors. Right. Range may bulingal. Sura la kumain tanda sartungan yang ngontra. Na kalau sangketa kau kona kau bulita may pana strength and conditioning. Tangge uda kau bira sona strength work. Merau mata nganyum bitire lam ni way merin ratange. Dari rambiu merala ko sarangalo. Iyo. Natange is like an engine for a swimmer. Natange. Kesangan yo tango sanitos. Because you're kicking your way through the water into that medium. It's a resistance. Yan doon kaya ka ko na strength and condition po na yan. But we here na dongito nila ko nilingalo. Kaya na. Buta binakata ka na ni lung capacity. Yan na ni endurance. Baka ando na tough workout Kibaka there's a tough workout because that's a response to your body needing more oxygen. Right. Ndage duri da nangona ta kinang gito rakabi nguni half time randuri. Da sa randuri taka. Rabato bitin. Berding. To get that when you swim, that's big. That lang kita. Miro diti kondo nang kalo. What kinin do nando gito on surface. Bale ko nando gito on surface, di nga ko nando ugan. Doon nung swim ngoni buli ni subagrema. Rana kila nagas ni buli na buli subagrema o Abraham Malame.
break down a record, I think intermediate in 2019, Cokes. Nangoning ko ando mingalo. Sinra mata kan ibako tiyo no banan rona mita. Sinra ibako tiyo. But smashed the 1,500 on track. Nangoning galo kinabanan rona mita rani the comeback nga ko e vida nga nale. Sa stop sa android tubo. Asinya daw. Asinya daw. But he's a long distance runner. Runner. Sa ba scholarship sa bulitin ko Amerika. Dotalen na nung kundo galo sa ang kita tinggor pa na tim ini Ingilandi o apisay babanra. Yan dotal ng galo ultimate ba na seals. Orto na ko tukuna ya orto na Chiefs but kerto na Crusaders. Orto somewhat an aquatic because swimming is part of their training. Right, Mandaya. And look, they're doing so well in the field of rugby, eh? Yes, so swimming contributes to that. It complements every other sport. It complements every other sport. Ben Ryan, o ngirungo ni benakata ko merto mingalo merto lag na Olympics. Kuna first gold medal. Dona kato toka nangalo. Sena na there na competitive swimmers. They kenda talanga na okay. Gase ngoni. Au na viva ungeti. Menda mengalo. Dan ngalo, it's healthy for us. Now why is atoro to no weight? Tiena sa. Okay, muni batiki kemuni ni tarach ko no weight. Tiena sa. Mosi ng duro. Mosi na yaba, eh? Iyo. Le mosi ng dindi. Blatin da lagot ko na hard surface, eh? Gai dona kaya viva ko ngeti bagale buninda reda na itoke. Sarabe tora na ngalo is a sport for the family, eh? Blatin dona ka urida ni kengi tora ka biota. Posinda ni kotina bet kirto no mebe na le merto lengi tora ka bi. Kita net bolona. Nasin ko tita, but kerton bentanga, mertoling kita rabi. But if we become swimmers, we can all go as a family to swim. Wati ko Amerika ito ando ba murir to lebi na coaches mero Rona Hederi brothers, eh? The Hederi brothers, Rosa Nindrua. Rau chiko wana Orinda Aquatic. Rau ngai mani pitiki ona vi matakalilai, rondo me koti ona matakalilai. Betik to teko buna ono, eh? Teko buna bana kalau matakalilai. Wana winter, kime msengalo ngana abdo, Amerika. Baleta ni heated pool, kita usini ready raw nangalo, baleta ni foggy tu nandeli wai. Sanga iduru sombuna camera kuni wai. Menge sarap mananggalo ita cukup benar velen todo. Ngona nga sa vala kino kanggo na nata ka bentona ka sa onser nga beko ya na dinandam. Stop lakda kamay warta kina analysis ni nananggalo. O kento to se lebu sarana kame to na buli dai beach to become very competitive like the superpower countries, eh? So I just believe we need high performance coaches ningalo may balangi mera employee tekibiti may kimamiado ben na level ya, to sa kamera na rekavi to sa kamera na rekavi to sa kuti Ben Ryan to sa kuti vitale ko singe wochingo au buli da ngame kila kono kimnia beta ro vale biki bia u tava beka wa ado miki na note don io maramudu au nanu mamoyado mai ya sasango baleta au rida na non roto pattern ni FRU. They want to look for their cream players but maybe in a sevens or to salako wabo kitibiti merto bakatarana sevens or the host make or the host make sarangi lako to na scout or to na FRU.
Quito is in swimming. Quito se kami kung suba in essa savara. We've never been out. Sakyan ng unong ko. Oh, wambutong ko sakyan ng una. Di na Sara. Fiji is going to the Olympics now, but Di we are hungry for the cream. What's it? Oh, wambuta that they are out in the rural areas. na Sara nga. Kanti na todo. Sera tikong ko koira sa senga ni ratep taki. Ogeri the talents because they were not introduced to the sport. Di na Sara. So if they introduce early, imagine the next couple of Olympics ko chungo matanda. Sana rani sana matatek kinobiti kem kami sara tikubungo na itubutuba Bisa kita dokter kau ngulai kau cuma tu pun memang balasan bulan naya sih. Oh, bekas samta kan dana nito linggalo cuma biar sanin rombo nanon ro club, very big club, massive. Kita se hitlete ke buat ni tole vida na tambangkasi. Rangalo cuma konan early morning saya sungguh beren relate kata. Iya. Ocha sagari itu cuma orang ni tali tak balik untuk turangan go. Saya kan turang. Ni but the way he was swimming sanggit ko na ko guess his age. Go salah ko nang kasenggo. Pasanggo ko ya 60 say 65. Yet ko na to no. Asangge pango ko do you know him? Gebango ko to. Yes. He's a gold medalist Olympian for butterfly. Go me California. And they took on no wonder. Sando tale takabale, no butterfly. And the way he's swimming it, he's like someone very young. Get to know, guess his age. So Sasini guessed he's 105 years old. Wow! I took to in the way. 105. And he's still swimming. And he's still driving. Can you still play 105? 105. So, senga bakan doon ni bakambo. Sakay darong kay baka sa mata ka na fika sa tigo wasi chuko membality na kena chuko sa reda na non-communicable diseases NCDs So I think nanandar may vital no ni kuwa kay sa ngono bakalo nanong ba ong giti usar nga no kurete ni sa tigo na nanong club ningalo may ibonulib dar kanu kumarutak ninda kay rede matangan na timi ni lehabitu erto lebi chiko na ngon mitabiuni erato dulu chiko na timni sarli bakalabo sari balangi. Look at that. There's talent in the rural areas and in the outer islands. I believe that. Yes, Randra is doing really well. From Tavioni, this erto le tolu tal na daru kito bunta bota menawanga. Dito lis chiko mitabiuni. Erto lis chiko mengor na world sevens. Erto gold medalist man. Untapped talent. If it's on this side, we can still look for untapped talent in swimming on this side. You never know. You never know. Sabo mendala hotel me bana box on a box on a box ni only these people can afford it. That we have to come up with it. We really have to it's a white man's sports. Already I can disagree to that because it can be called a white man's sports balatangan affordability nila okay chicken nila and then also never will tell you budgeting. So if we have a budget within the family maybe chicken don nila na bukunda na luventa enaraw kaya baka chicken don tubo ni bale mer baka ngata kinong mer ngalian mer laki wulingalo se baka baka dona kandi ng gori. We still have that mindset that it's a white man's sport, then it will remain a white man's sport. I want to get that out of the box. Amen. Awesome. I love doing something that people think that is impossible, because if it is, if I serve a God that make things happen, it will happen. Kalau tonggara kalau
for the things that people think that is impossible. He makes things happen. He's made it for my child. And at 12, she's been representing the country. And it is amazing what you put out there with him present. Anything is possible. Anything. Whoever is saying that it's a white man's sport, we will get it as a Fijian person's sport. Fijian people's sport. We are surrounded with water. It's natural, eh? We have natural skills, natural abilities. Can may na technique ni na mermata with the swimming techniques and all those technical skills bisa. Kona body mass and coming the toe, right? Everything. Donaka etikungo we you have to be a scientifically minded person to be able to coach it well, not only well, but better than anyone else. Baleta making na nutrition. Wana nabuki no benrain. Au nangonar tondo varungalo kinangone ondo kutele to na carbohydrate. Beta merani manda ngake na nakauda kama chugiri to lo meliwai. Tunggu mekani yang menguna sahaja kena na competition or just have fruits and bananas. Or kena na competition tunggu total and carbohydrate or like 2 days before the main competition. I did it. My girl was only 15 years old. She made it into the Pacific Games. Just by following nutrition and doing the right technique. And it is really scientific. Blood more than a body mass ni tamata iko telin takachiko. Nanongung manelo ko asthmatic. She's huge. The older one than her, she's smaller. She lives in the States now. She's a breaststroker. She's a more technical swimmer. Kono nongu asthmatic ko atovimate. She's huge. So when I train her, before she goes on the starting block, começa on momentum. Começa on momentum on the starting block. She needs any station. She has to be on momentum when she goes on the starting block. Now when I hit kina na way, na momentum na sakir. You have to transfer your science knowledge into your coaching. I think it was Newton's third law. For the forces applied by water and by swimmer are equal. It's an equal magnitude and opposite in nature. As a swimmer in the water. O sana tuna labi ko ngala ya ningala mai baka may bakatini sa kwasar chingaya sana nangalo endotani o ko itiko na no fast endurance na kamo ta kamo nangono obolo te ko kina nangono mele taper kina berna competition. It's very scientific gai dona ka talenda baka sama ta chiko na kenan do lakmana tamata sa bio ni melingito. Why? Why he's doing this? Because you can train these people, but and don't think why am I doing this? It has to be holistic, that holistic approach, yeah. I have to study to know what I'm doing to be. You are training human beings, you're not training machines. Totokan din na. Yala ko chungo ko nataro. Weira na itumutumbara siya mo chungo mibono lewu. Na dawe raron yata ka ba kaya karangan reba mera kote na lupa na mera laki bulinga. Okay. O na nunggu number na 296 2271. Okay, 296 2271. Okay. 296 2271. Okay. So Nina na ibalo. Yeah, bikum Nina ba tatar ko mai
bikem dona tiku mena woli ko kibit sa totokan dina ni sa chiku serangango na wekando nina na ibalu na nambayan na 2962271 ke baka ni binakata mo ni kutira na ngoni merlaki baka itabi na non swimming club rasa ngono ni bitar tarain wa iya bitar na taro ngali chiku mingo ni chiku lambasa baka tabi berto ni chiku misabu nambawalu berto ni chiku ni tabi uni nataka baka Naka bakalevu au sangai marau endendai. Baleta nanungula kumingo o may bakantabe foundation sarchinga. May bakantabe foundation. Kita au sara may sabu au sarai mekia. Au saya sara may tabiuni isomo au sarai mekia may tabiuni irnangoni may buda levu. Buda levu. Iyo. Ralebi da sartukuluida. Kima misindo ngito netball, kima misindo ka ngito rakabi. Serni fan so tinaka o sa gitu mi rabata mananggal. Turu ko nanggal indo ngito. O sa kima mindo ngalo iwaitu, kima mindo ngalo tungani waitu. Au sama rusar, au sabanta bera pikian ku foundation. Endo berna parents sa gitu. I have a Mexican man that wants to build a swimming pool here. Gaita Robi. Baleta, ele na pepo, e vivi chico rukuni bonu e betara que no kana pepo. O sangue quer makararamba chico. Ve que tão mais somo. Essa é a bola que na tawani. Quer ni tara na turanga Mexicongo. Ni sulebi quando na gele. Bolo ni kota mai na chambe ni metaviun. Oro ni kota mai na chambe ni sabu. O sa bangarati quando na puli sabu. Dua satu kono be na hot spring. Moro ni leitori le sonika. Iyo may kita na bita tarabat kirto na hot spring. Doon beauty ni raw chikungo ka turabu ni wai marama sista na wachina. Raw sa na bitar tarapan na balinin bula. Na kahit kung mero bitar tarapan na balin non raw bekilay na sema. Orto na buni wai kirto na na. If they have interest around the place, mo gaira ni hado enikin. Orto may bua o Chupili kona PR ni Chupili Simmons. Iya. Simmons. She could be the best person. Baka ngai kenangalo sa andua sara satu kuna maybe Chupili. We want to sponsor the club in Lambasa. We want to because people in Suba have so much money. We want an NGO. Also, baka pinipina because she's a very good PR. O Chupili. Nakabali Chupili. Kaya na warang ko chukumingo ngonele ni bua baka wat sari sianganga totoko baka na lona na ngonele ko dubito ko ni baka libu. Na libu na program e baka durti ko sa totoko saranga ndolakan ko marutak na sa coach ko na ngone merlaki ingalo me makarakaw dito kung chukumel sang wala nga nuir ngoni rabong kita lang abira nang kasidake ningo indo talaga na tikini ngon sala menda tikum bulong kina bikenda nang kasidake to sana leb na tumbali sana mosi ng duro mosi ng gurlasawa mosi na temo bosi bikenda to na temo ni marama si turang ni bitir temo lelevo yan ni dalay ngalo mentalay teke toke lo maniway mama na siya kanibag kila na mo siya ni na iya mama isa Bekenda na tama na tina rachungo na lubian tarabe na kachumera gito rakabi ramen kachumera gito netball au siya ni bakatana na sport ya but ndona ka una vet kuno bikimi mbleta nangalo oko complementa kana be sport kidenga baka binakataka na yang baka rauteki ko mana be complex sport talito ba na ngalo dora ka ibina ka chukukina nangoni ko sulekina libe melengalo lesu mo ko sanga ni maboma because it's a non-contact sport. It conditions the body more and more. The body conditions your internal organs, works the mind. It's holistic. Swimming is holistic. Nakaya kenda sa tuninda pakasa matakanitoki. Examining dito nga ni white man's sport go around in order to. We need to claim it. Yes. We need to claim it. Yeah. Take hold of it. Say it's yours. And we need to expose our children into it. So no one rami skapti ko irna la ko menara kapi. Ora lengi total chingo irna man ko rangalot.
Ending kita lor to nangon endo kalau sini ending kita ko to nangon ko dong kita ora bich kuma. Bala na fitness sa chuberto. Dira Sara. Na ivia mo iti ko kina sa totoo ka sarana. Oh, rere bikem ni na barang chukumay. Iba no lebu. Lambasa, sabu-sabu, tabiuni, nambawalu, bira nang wani, lebu tu na talenti sa chuk serangango na marama ni rewa o ni na naibalu. Baka wati sare na kono totoko ya lombi, na yan totoko waya. May na yatu ya sawa, totoko baka wati na nona may biyo sa iti ko kwa weekend na sige bilang ni kuwa maramoso o marata ni sulit ko na nona ngaw na mata ni sige ni kuwa may kiro may vital no tu na ulutang ngaw kilakay ngoy siya ni kena matay kino tu tinindor vital no o kila ni no sol tal bakay bida na madao sin do sa na pula o no sulit kam ni tal mo ni ngol tal may do tal na no muni taki na beka sa ti ko may bono liwe ni seber nga ni may dapat ni daru vital no do nga no muni bos ni bakandre ber ni tutum ber sema ti ko may pagkatal nga kina ber nang gasita ko ber na tukanda ng bunda era baka rongo ti ko may gosa ngona sa siya niya papalo pinakanayaba ng duro sa musim baka ng dimbi na biba ka lang taki ni ngole mendalaking galo kay ron do man mo wakasala na tikina Nakabale bo marama bunuan. Au ba ni nakabale ni solbion to ngonongo me bakit tabi membaleta ng galo. Ng galo abang bulan na lubin ko. Vengwava to arida na bunuan na ngone sutu making a collapse na non-lance. Au asya ni kilada na buna. Au nge may raven ni to vitala nota ka kaya asya ni solbi ko. Nanguni matingo vitunga na uwa sa solibwa. Yo o kenda na itu ke doe surumai banandono lo mani vale o kila o kenda ke ndalo tu Kristo God has a purpose for us tiko na nonde inaki buru o wambo tango sa kene inaki na buni no gumai taura nangalo membaleta na lubeng sang membaleta na lubeng membaleta talanga o kenda na baro rongo chukuna singini ko na ngalo indona ka ebuke bakali buna nondambula o eu porque aqui eu ando de ngoda nesse calilei o sa sena ni de ngoda belati ni usa mengalo o rida nangalo sena ni musiki na neva o eu ia basele o vana kokomia wala kokomia ndambi chiko ne sangu nandurungu matau o lutu kaboro nandurungu e wala vatak no kuchiko bana civil aviation au tukuni bia unia sini tombale tali yo nangalo ko baka bunu tungo nungu tombale baka bunu tali chiko nungu tiri nangalo siang ni bude ne bangu ke baka obe wakta na ngongo o lak ngai lo mani wai belati ni ko tora na weight tora na ke mu na wai siang ni oba mo bota tali ne ngomo bekenda na tamana tina irna ngoni o nambitira ni meralengalo erna kilana pindakan yang ngondra indo talana ka discipline takana non rebula their lifestyle as a student na kaya ka manangalo belate indo na coach era bakra rongo kina era bakra rongo na coach belate na teknik ya baka buli dichuken kera sani romoda kona listening skill ya kona discipline ya carries into the classroom kona discipline ya kona ka so mantangona was to mongas ni buli do talavitan no go you cannot have that in swimming. So I've seen transfer, I cannot transfer the discipline on the deck, the discipline into the classroom, the discipline in the character. It just follows on, na bulan-bulan ni kaya da kamanangalo, au wakambota, vikenda na vengoda, na mate ni uto, que se tu vikiti kumbeka ndona mate, kote wai galo. Dona kana lebu ni tamata, refata katukuna bunwai, take them to swimming. Vida tiko nungu autistic patients. Dona ngoningo ko wator may lo toka. Matay ningo na may vambe may lo maniway. O iran na autistic clients. O iran do not very clear with their speeches. Rabosa kaka, rabosa ramambo. Nangonin diengo vabe tunga melomani wena lebni no marutaka ni savange vengo lago avisa nandua. Ada mo tamana ngit kono ko dead.
ni lako serangan na waini matai tamana. Oh, buka bina ka ni and on autistic case on meter on buka bina ka that I experienced it that they can be cured through swimming. And I would ndonaka we buka bina ka it's water safety and do mesa nakango ndonaka already ni sa kauna rugby kauna netball into schools. What about swimming? It's a lifetime skill. Tiana saranga. Liuti la rakabi nangalo si tosonga. Oko si tosonga. Tosonga. Oko si tosonga. Oko na butterfly Olympians 105 sengalonga. Can he still play rugby? No. Out. But no wakila tu no bulan ni binaka. Nakaunga benaka te kila kevakar ni lako na Ministry of Education to include swimming as an activity for the school because it's a lifetime skill. Dina saranga kai overin bakasamta kana kuribuli rona ruben ko Melisandi rona sikon mata o erangal. Iya. Ko saranga kanto na baritek bina ko biawase ke kasarao be New Zealand mela kabaya. Rotal nga bibit. Sandola bimbole binako takabini ko nina na libu nita mater sa vitar chukumin ko sartor na nomni namba vikim nina sema chukumai 2962271 ni vitar sarani be nina vikim nina tumbu mai tabi uni lambasa sabu namba walu uklan ni libu nang wanin tong galo era tingo mai na boli ko kibiti na tolu na sana takaun robin buo ke madwata auroni kaya kai ni na chambe ni kibiti na Olympics ni rona te Olympics mingo tiko ke me bonoli wa sa vos ne ala takango dor bakan din takakai au ni takan ni total langon memur dor ke me bitala no sana sonna be kau ni tu bana kacumai sararani apala dia na saranga isa thank you very much man o baka binu na bale buno no ni wasam boleh me dia dan o baka binu na kataka bale Mbula tani nakango sistema ni kasambo TV. Dia na saranga sakya na ngono. Itu ngai super tu ngai sabara. Dia na. But we've never found that cream, Dia na sar. So this is time. This is time. Umaro tak sarangan ni iron mindo ni dorungon di bitala nonggo me ang tukina na nonggo tala no with Dr. T program. Na nonggo me chungo chamanya usare de chungo na bidan program sa umbita chungo ni sa siguro sama telising au sama itu kuna isa turang ko sa nung itu menga te ko na matelising ni ako to ba sana te ko mera suriti mai no bulan ya au sama raw ni signi kuwa sa te ko na vital no kerto na kanto mai lau and lau educational charitable trust to na muni tawu mai serne to na bata sa sokotiko singata barwingo kene ko rosar ngango ke munikai na dormi vital meniko babi di binaksar balebu bikem ni na nomni solitu men nomni ngaw na ni ko kemem sabanu ni binakte na nomni tubutu ni ko kai total laka ni biwase ni sember ni labrin vital no sama iba na nito niro program ya yo bet kina lubengu ko ntondu she's taken a break from uni kiro me ka learn to swim yasa sambo kiro senga ni me ka learn to swim bikem ni na pera kata moningal ni me join ta kana SEALS Swim Club Fiji. Usa establish tango lambasa. O chingo sa ngi toso bango isabu-sabu, kito sa ngi landi tebi uni. Vati ke mbua. Sember ni kirona listale na karoni ngon kirona smeki na kirona le bako itu timbua. Ni giringa mai. The swimming is going to explode. It's not only people with money. Yes. It's not only people with money. We have families that live abroad. Please send in equipment for your families. Totoo kasaranga. Yan ito siya ni buliaya ni ngalo ibiti. Embuli me buru tadi kima mile buli tadi me Australia. Orto menguya ni ngalo tengo. Buli ke me Australia. Sa. Oh, baka bitu nakataka pagalev ni rawan ito na labeta ba kena ito ke nangitongo me kunito may nanumati ko ni nonrangan ng gito na tamata bula-bula baleta na ngitongo ni salan de meki na tamata okianda sanda bele ke balang itala. We need to think of the people down there.
Dina Sara. Au babi ni bina kavali kuna no menintolo kuna nanguni salang ko merkila na ito ke ngwa tala na betul gitu. Dina Sara. Kira wini taka chiko na sevens na nondo darbo, rani to wini taka tala na gal. Pakan dua, erau. If there's a will, there's a way, eh? Dina Sara nga. Sa totoo ba ko trivia na vos nga binasar ba turang orewa. If there's a will, there's a way. Si ba na kay? Langkai ga. Ocha tunggalin dolo wikanda. Dolo saranga. Bikin ko na kang may katawo. Niwawati ko. Liutal tsuka na kanta to may lomay biti. Erto siya matsukumingo. Klan ibarong matsukumingo to may una. Nita way sila sirebi. Bulo binaka turang nita. O klan nirto na kerkea tal tsuka may ngaw. Merlay buling galo talaga nangon ni ngaw. Si ba na ba kay? Ni nakama na nomini foundation, nomini basement. Baby banua kira nga kito na toso. Alawat kumbo may kimamila kawabu kibiti. Totoo ka ba ko? Wala tendo naka usang ni bukan masalah tak bunua endo na wucu cinika. Nang gito ra kami le relation kelima. Nang ole wini takina ko le endo na ko le winta. Tira sa. You have to one count the goals. Kebakan dua le ingito melengalo. Rani walu no vi matanggalingalo. Walu. Ke lutu mai me bana no wini tako ko e bana ko la. E bana ko la ndo na tamata ya. We can train as a team, as a SEAL swim club, but when you go to execute on the starting block, you execute on your own. Wow, totoo ba ko tikay? Totoo ka sarangarin. Sa lakas ko na bimbulay. Sa to kiritsu korto may kanta mertong kalwali we. Iyo. Nisali mo tsuk na tayang ko na milim tal tsuk na kalo. Iway tu pero la ko patururoti ko. La ko tsuk na tite la ko tsuk na kalo. Na ko baliw. Iyo to may kang gumilaw mertong galo tal tsuk na bakilin. Sado, sabe ni binaksaran weekend ni no kumarama na no mubingarabi may lampasa may bano lebu kalungat tiko na bingarabi na kaudrobe bo matwata kalungatan na be kan kir na ngon na be kor ni buli barong tiko may kabin kuwa mata ni kuwa wir ngas ni buli to na tamata ni buli so na bolen bibina ko wanse ni kuwa ke baka raw be na tamata ni buli be baka duro mayani ng kalo mendona lesoni mera baka temkin na ngone kami sulta nga tikin ngele me biukina na non rabono ningal ngone swimming pool esa surit serangayan weekend na tukin ngel me sulia baka raw na tikin ngele tu weekend na buku ni sasangango me baleta nangalo binako bale besar maramakay o sa lolom sa ten bale bikem do kede dor nangay siya matali chuko na dor ngona laka mengo nakabale balo ni binaka bikem ni binuay Tadon, motok mata naka. So naka. Sa toko makaote, na vitala no ke nina na ivalu, siya masarchungo kwa milambasa, na viva kong geti ni ingalo. Kaya sa tuntingo o manasa tonga, merto sa laking galo nga na reo riba, orto na vekanto tumilaw. Okay, di sara solitude na udi wa ito toka na rewa. Menda laking kalo kina da yama bala da bulong bula kina. Ver talaga na dong gitar baka romati kumeni kuwa. Sa to tokan dina na vitalo noa. Na sigwe na kaniko ni solitude na no ngona na maramang ko. Nina na ibalo na maraman ni loma ni korme rewa. Baka wati sare na korto toka o ya lombi may na yato ya sao. Sa baka mo chika dingo may chamani o siya machika dingo na tao ni toka o Frankfurt. Ang bongi binakadikuan ko sa uchinggon na tinikarua ang bongi ni singa bakarumbuk sa matakalilits ko ni bakarumbuk ko. Aw sa baka mo dyan bikim ni Kersar o femia da may tong binakabali mo na siya mamay bulan ng isa lo fitu balaw ni loto da binakabali mo na siya mamay nembu ka junior tuingilay melasibo ilisa pedi po imbureta don binaka kito sa nang wala keden dilaw bikim melibuling kalo kede Emile George, pinakamalip Sara na vito ko ni manisig pinakadiko mo sa sinatilang langi manasa to nga sa malo
Bakatal ngakina na itawa sila serebi nakabali besar tamay una na sema chukumay in the state of Washington may Amerika sa baka mo chukan bikim ni Sara nakabali besar na bito ko ni may na program mongo ni gay baka toka